Kumshi benta bansa jengkan mau ya kajing ais ngobha ya kajaka da kalong ying jong ilit welling roy jerwa bat lit teman basan Dr. Friday Lingdo bara long teng ru kumu menteri sorkar barim jong ke sorkar jela na benta bente ya ke building school jong ke Nongjeri Presbyterian Secondary School na kiliang ki bor penya jong ke school Nongjeri Presbyterian Secondary School menta kasngi arp tarik nailar kala pli pat ba no ya umot sa jengkan mau ya ke balate hakmat ke pelau jong kani ke school. Kumban syet hu kajingtay na kaliang ka school bat kabalang Presbyterian ya umot sa kenmau ya kalong ying jong kite ki arngut ki rangba bam kwai hadwaru blay kalong ban pensa kenmau ya kajing ais ngobha da kate kalong ying ya kajaka bante ya ka building school jong ka Nongjeri Presbyterian Secondary School kabala yeng hadu kini kisngi ki bam menta ya utai umot sa kenmau lawan ban pli Pajba ada Dr. Didi Lapang, Menteri Rangba Barim jaga Sorkar Jela, Ubaderu u Advisor jaga Sorkar Jela, Ubala Shim yaka Bentah Kumbukongsan, Haka Jinga Donlang Uba Charles Marngar, MLA MDC Mauhati, Ubaderu Chairman ke School Managing Committee, Pak James Bond Jana, Chairman Nongjeri Pulun, Teman Basan WB Malik, B. Kersian Sekretari SMC, Ki Bahayeng Hasem jeng ilit Willing Roy Jerwa, bat lit teman basan Dr. Friday Lengdo, kinong hikai bat ki kena skul, lembat kiwe. Ngin sebab aja takti. Nah, kenal bagajing persang jongi penung school ni national Nongjeri. Labor rupang ini kejing penit kisah kejing don kijaka dalam bersetahun. Ini Bangi perhat yang kata kapor, mengamal bahwa Friday dong di musim, nangka kajing dong kajing jom bahwa Friday bagi paran kami misalnya upang kapor, bajar lama ya kumta bagi saya senai kapor sutil dan musim ini, jadi nasio Bapaknya pun cuma sih macamlah slot secretary haying nono kajing tentang kawai kata kalau kajing Frank ban Syakri. Dan harga juga tak. Maka kajing pun kam harapan wan kita kela baru hal sempurna. Dan persamaan untuk itu adalah dan kam juga dijadi boleh. Kita table yo kita sekarang Dewanyo daga kasih Dewanyo ka jaka kaumit borok ini keren hadin bangyo sel ke sur yung kayeng yung Friday lenggo kalau pamensin ban Syakri di mga ba Charles mialay banya persulok yaki bangyo kakubor betawing nilay bani kanulang ngayon ito ke pilok tiyoran kuye Nendo ang tu, nendo Friday nendo nangka pada don fighting tu keter hari ke, ya pun nangka bak sila mundur, bahan ai, ya kejaka, nak menta, masih school. Bak kumbalai keren mana ke dor domur kene kata, nanam penmurti nangka, tahu bak musim Syakri, kalau mau bajur haru kata, baru sumbai, bak sila bet. Ulami baru orang ni, bangai kawai kawa. Itu nak kena longi dalam bah. Iton kamusim jom kajing Syakri. Lahakan orang berdua. Jika iton kaman tu kalau bah milai banyo kerjaka berpenyeng ke sekolah, bah abang ke sekolah milai banyo yang dinohikai, angkat milai banyo yaki kesan tetap di bawah. Nah, dan kita ada yang selong bursin baru Charles Marngar Syakri Marngar lalu udangren lalu kembali paju angka Syakri kita tetap tinggal di kesan profesional membahas di rumah dong
Nurang untuk yang di Bultuli Islam di lagi ada Ngimla dan dapat bau ya kecil somo sesi simpan. Kadau ba kami ngi dalam hal ini ser. Kadai ban le burung ke pang ya gini kesen di dalam di Dr. Friday Lindo. We are so grateful to your family. We should not forget your father, great Dr. Friday Lindo. Your kindness, your goodness. We are here today as the school managing committee and the Longtree Presbyterian Church. You have got a land, part of the land is given to the church. We are very thankful to your family. We have nothing to say. As Longtree Presbyterian Church and the school managing committee, we do pray, God Almighty, so that God will shower His blessing in your family. Blame the crew, yang kesan di baru. Kejaga itu school kebanyakan layo. Ketika kita aisobahan lalu mengikut dia. Ketika ke compound itu school, ketika sedia itu school. Ketika kita aisobahan maka yang kesan baru. Kemudian kum presiden John the managing committee. Agak cukup perlu mesin di kampung. Kum nomikmat members of the legislative assembly. Panjang ketika kuat, ngapit ke ke jinui jom kebahang. Bagi ayah ngaku yang presiden hadir jom doktor di dalam. Nganget bagi ke jinui ke jom ni. Perbetulan orang lagi terpeng di jom nak kembali ke sekolah. Nganget pengadon ke serendah. Dengan siapa yang kamu pun presiden nak kembali jingkit ni. Pada ke jinui, pada ke jingkit. Ada mission, pada ke mission. Bala kuno ke school ke jongi ke pedai ke cakap kopiang kamdei manom tangkat ni. Ingin sesang dengan isma, presiden sekretari, bat ketir baru kue ke managing committee, ni bersama Tristom panggil kiru yang sekolah. Kalau ada ke por ke biang yang ni, nak kalian jongi mahir atau di lepang laju orang yang Charles, lah dei ke por, ban klino yang harus servis. Tengok mahir. Middle come ke foundation. Kalau middle ke foundation ke kebiang, middle position semua. Bagi lau yang ada di kita. Lalu nuru, ni hapan yang excited, bagi hapan plino semua, yang ke English section primary. Kenapa? Di kena school kita milantai kini apa wan. Kini kita target ketong kebangi dalam kumkinong yalam kita. Yet, Glenn Roy Jirwa, again we have in our some Atlas Park Rapsal. Ipaid la transfer again to me. Ikila transfer mo ire jaka sehingga to me kong 150 no raka mo house nam Atlas Park like way. Mina kaya Semua itu bangai burung. Ini dongi ini kesamaan kata semua. Bahkan tu apa lagi Kristen lagi baron. Ini yo banjir ini jaga. Semua itu Islam Muslim, jaga pembacaan pendidikan. Bahkan apa pengilang ini, apa Iwan Jom bangsa Muslim hampir masih tidak kuat. Kebetulan mereka ini jumi. Kaki kepon, ipakai jumi, nama ikon senang ini dari maramba jumi, ibarat dari bafon kan rumor. Sekarang katakan juga kot ini upah upon. Nama baik pa jumi ini saya dirindo. Julang parlok kan, palima diri lapang. Ipadu ni dokate di ma. Nama jini di pa palima diri lapang. Nakaling reyeng inmen jumi ilai ni jaka sa kapalang.
Hasan tarik Januari ada san. Pwede nakakador kabarit ha. Pagnayo iblay, kanila school, kalala kalayan kuminta. Ismobong kurang lu, yung manili komiti yung school kami, Bagilayo panuan, panirang katuntas ni, hakilas ni, kalay po 3 August, ada aksa. Hakilas simple, umat, sa kenal kalongging dungi, iyit bilendro jirwa, pati pa iyit Friday lindo, iyit kumansan Friday lindo. Tublay, kung ay di kamet kabukat pakya, yaki noy